Легенда Эльбруса жағға автомобилон маршрутасы ұзан республикая Сагат Кавказы кушынс туристон балсвадыр айрыштыл. Легенда Эльбруса қашсан сыппар регионы уйты кушын кәнім Горная Россия жағға автомобилон туризмы ассоциации Сагат Кавказы хайдыра жамынық Темиржан Байсиев. Автомобилон туризмы ассоциации курде атбалы вартасымай хаттулгаты балсвады нышангон дарсауой кашак балқар қараще черкес Сагат ирыштон амашт араполы край. Проекттар ажамуны күдбафи пайтафты май туризмы асы хош ныртыкка парахат кыны. Сагат Кавказы арзыма хақтыры шуқтинат қыштқонду, умагашка асы туризмы хошқамы амдар ража. Балсвадын ридаган фанышан коттой ырлауанты. Асы ажма автомобилон туризмы ассоциации сертификации шканзан серебряное ожерелье, императорский маршрут, Золотое кольцо России жағға регионалун маршрутты. Асыбыны тықуамы шаражой аппат қауғауавыртыдыр туристын. Нышанғын балсватты райрыштыл бакушсын варыше экономикая рышты министрат.